MEC Ritis Inghi, Carbingao Autonomous Council Deputy Chairman Aphan, Men Kachetap Chedanjok Plotman MEC Inghi, Deputy Chairman Kikilom Japan Towar Keto. Kiching Sieng Deng HSDC General Conference along Songamen ESDC Pu Aprangason Ki Year 2. Asua tumpen Bogojan lapen hajang lang solong Asam Andolon ahun apran kinama tumapan kachikimo. Cardo Mid Express berta thanbang neli thare chesong teron number tang ton pen arjoi than. Nomati constituency IMC Ritis Inghi Mati Jongni Pai Crazy Arni Legislative Deputy Secretary Birsing Ing Tia Reading Deputy Chairman Election upon Men Kachetap Mati Nomination Alu Jokdam MC Inghi Nomination Alu Ki Jokdam Aho Chairman Lapen CEM Amparta EM MEC Atum Chetongdun Rinti Nomati constituency IMC Ritis Inghi Inquara Trokang Deng Deputy Chairman Keman Japan Towar Jokwan Lo Alang lipen nakaprek IMC Deputy Chairman Election along Kachedan Japan Karja Babang Kavia Jok Laso Chedan Jok Plot our side MEC Inghi Apan Towar Jokwan Lo Mati Jong Krehni Arni Kepadoji Deputy Chairman Election Ke Aron Kepachok Anvetlo MEC Ramsing Timong Iem Roton Teron Lapen Amar Singh Tiso Ke Jong Mati Proposal along Pobitro Rong Pi Dorsing Rong Hang Lapen Rup Singh Teron Atum Chedondun Pusi Men Kachetapa Lo along Paklan Dipu Joy Singh Doloy Terang Auditorium Hall along Kicheng Sieng Deng HSDC General Conference Kedam Tang Matijong ni Pai Kep Arni Pen Pangcheng Ponsi ni Pai Crazy Arni at Mai Pijut Ponlo Pusi Perang Kepen Berta Nangle Matijong ni Pai Crazy Arni MLA Barim Chandro Kanto Terang Pensi Mai Chari Ponlo Lapen Labang Soal Mai Long Minister Barim Holiram Terang MLA Barim Atum Hemsing Tiso Doram Singh Teron CEM Barim Jotson Bay EM Barim Chomangkro pendang lok Karbieng long lapen Dimasao District pen Bang Suri Sira Bang Paroke Thomba Bang Pubang Piatum Chetong Dun Pinang Anapor Mailong HSDC Keklem Kedam Kimi Senche Apan Chinki Chethan Pon Pado Lapen HSDC Po Adim ESDC Pusi Aprangason Parjap Tupo Lapen Songalamata Aprangason si En Tupo Pusi Mailong Pangdak Pon Hekane CPIML HSDC Kothon Korar Pisotu তেওঁলোকে নিজৰ কাম নিজৰ দলীয় কাম কৰি আছে আমি বিভিন্ন ধৰণে বহু সময়ত যোৱা 2 বছৰে তেওঁলোকক ক'লো যে আপোনালোকৰ যিটো নিজা সাংগঠনিক কাম কাজটো বাদ দিয়ক আৰু HSDCৰ যিটো সন্মিলিত প্ৰচেষ্টা তাক তেওঁলোকে যোগ দিয়ক সেইটো কামটো তেওঁলোকে আগত লৈ যাব তবে হাং সংখ্যান হাৰমান তবে সল লিকিং থেকো লাসিলা লাসিমেট মন কি বাং ইয়া পরে তবে অর্গানাইজেশনাল লিকিংস que do ayone si mopen socio and cultural commitment que do ayone si thele de bude de hai ke batla hai a commitment mali garanti pione mati pe hai lo bang phone bang dekat ke dam tang de bahai pe mo bang ke parti kalam di bare lo congress tame BJP tame non ke bang jai election bang ke celana আমাৰ কাৰণে আমি এটা সংগঠন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ এটা সংগঠন আমি কৰিব লাগিব পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ এটা দল গঠন কৰিব লাগিব আৰু এই দলটোৰ যোগেদি আমি কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলা দুখনৰ কাৰণে পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ স্বায়ত্ব শাসন এটা পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ এটা ৰাজ্য গঠন কৰাৰ আমি আন্দোলন কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে বিভিন্ন ধৰণে এইটো ইলেকশ্যনৰ যোগেদিও হোক এইটো আমি সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব Matijong ni Pai Kep Arni Arikang Sampor Pai Po Porpen Asuatum Chipatir Pipon Pen Bogojan na Pen Hanjang lang Solong Asam Andulon na Hot Carly Tang Popeswar Talukdar Pen Chenglok Bang Paroner Kebra Bang Po Kebra Po Bang Pubang Pietum Apran Kedamatumapan Kayanok Be Pamansi Chikimo Ponlo Kachikimo Pon Asailong Sarihajan High School Principal Purnima Gogoi, Senihi Gogoi, Biswajit Bora, Prasad Rajbongsi, Riju Borwa, Himanto Kakoti, Sobin Medhi, Polas Bora Gohai, Bolu Borwa Tumchetong Dunsi, RD Pidun, Lapen Halapu, Bogazana Longke, Tredip Bora,
Binanta Saikia tum chitong donsi chikimo long melur mirhehui pajir ponsi mesen pen pachun ponlo. Lasondak taxi Assam Jatiabadi Yuwa Chatra Parisad EJYCP tum penta CCI dung Samson Singh di Park along Sahit Divas Arni kachikimo pona sai padopon EJYCP Karbi Anglong amai pu jitu pu konpen kachephem pu pona mailong Barimingti Prakash Gogoi lapen pinang an kithegiding atum chetong dun. Normalam so por pandi na parmat birta moington pon ikseneng. Admission is open for the session of 2017 and 2018 at Asian Kids Tifu Rongkalang. Forms are available. Parents and guardians are requesting to collect it from the Office of Asian Kids. All kinds of facilities like smart class, computer periods, playground, learning accessories with celebrations of various festivals to aware children, transfer provision, merit scholarship, annual sports, etc. So hurry up. Seats limitations 20 each. Date of admission for new students on 15th of December 2017. Last date of form submission is 14th of December 2017. For more details, contact at 8638727195. MS Biswas Motors Yamaha, two-wheeler showroom near Hauraghat SBI ATM. Full tank fuel on all scooters is offered till Christmas. Good servicing facilities and all accessories and parts are available here. For more details, contact 7896 955 806 or 9954 833 491. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo pipotot birtalong wang tulom. West Karbi-Anglong Arlu jerikinding pen mile po an kahilo dinar aroy langson aputak kat news peranki biraning hipen birta nang pali. Karbi-Anglong Autonomous Council pen kipalang mida mate kapaching toramo dengpon puasonte misenji. Tourism mate kijoy kelang dam atum setame keda mabang dopikji. Lapen labang solang sun pen ajok Karbi-Anglong along ri pure pia dangalong anong chitangdun unji.
kedam tang mati jong ni pai trok siar ni wothalang so hamren NEC atwar langching baralong dolong kaselam atuma phan komat lo ni patu joy pusi alam klang la sibang so lama sai long KPLT pen ke thangnat kachir abdun avi pusi KPLT pachi thang chun bang ASR kronjang lamre hing pen jok kat news aphan birta pachini lasi karbing no rat do anta nilituma men pen komani sailang no claim pusita mi manghutu nang ni puta pachini thu Birta pache thangalu wache pen nangka pachini atengke badule bangso amistria phan pon pusetami prabjin pen nangkelo jia phan KPLT pen pachini pon jongsi prabjin pen nanglo le puloti songahin penta kiri duna sai padu nangkok popota peklang pon lahai sai ke padu lake nilitum sarkar pen kachingki bomahut nangke khamki dunno pota pachini thu Amparta bangpo KPLT claim bangatum ke non songpen katang lupata birta pachithang alolong paklang pon laki Rajib ingti jakve teron akai teron rongbin rong hanglapen longku teron atum henlo lasi lahayatuma phan nahok le theklong pusitami radatum pen nep ingnang tami puta KPLT pen pachini thu hamren kat news apheranki Hundor Singh Gropen abirta Pini Mid Express berta bang kelapan si Kangton Poniklo lai bom the Cut News channel do meet hak me korwang thu